Hi, GC News. Bema Umbia Aquaba had the latest and hot news in Kwa Namde Bremo Anti Sewunya subscribe to the channel now. Best say over subscribe now one like it now if you watch the video. You may also click the subscribe button now what barely notification. We answer you who be our first person I will say ever can a video no if you are now one like it give us a thumbs up on a fee. Share my just say what it was so now of so in your be now one now who near echo a war Ghana memoir. Now you're and Sema Abeto your prosu. You say Napo answer your beginners running mate no. Kennedy the point in semi betu say or no to me Napo and na to say obey your campaign at your money the thing. Now as I say we Sema Koso a Napo some of or can find a year and come home as I see. Ye train a boss near even though the top but probably now who say no, the Napo and ye Anka when you go through said it before when I want to say one bit breaky a year the 8 year and then when you when a penny be added and silly up to that what I said every before so when you break no one person break it and when you put as I put no me another to any partner so now I look at the why you come a Kennedy and no who will know who class or support to a year napo now yet year penny no summer what you to the watch any Mercos way MPP party. Inti asema ye penny a day after. Inti ni sama. Moi mabuawo. Apart from Napo, everybody here is ungrateful. The only person that made your campaign man who and now born Napo didn't so a vice president and make a campaign. For more than you be about me, yeah. I'm telling you. So who called Napo office the way he relate to party for FKK. Me na meka tira monne mabbo mato wona be twebo asantefo no mzi omupe vice Dr. Matogu Prempe or the same dia ba I mean kase bi madi ya obi ewo MPP fo ho bebrebe on say asem say Kenya Japan as wo kan bi as won kan bi on kasa mu no watinte so atofa mu hu so sade ne katrama efa ono ana esi yemfa napu ana napu no yede naba hwe ni mbu ase ana napu ndi okan no enya the tension ode kan yo eye working ya working no so mu wani a matamanfo afa ne tra enye tra ya working in spiritual but e bi ni pan bebrebe afa ne tra but enye tra be fa na ni so but enye ni so eye ni spiritual ana ya working no ono oye nipa bi a oh yesi o kantam gu amana mu epie yeah na enipa bia ye pese Ghana fo ni nyina pese obi ehu si de na positie omo si na ponye ye mfanye omfanye wa so bi mfanye wa isi nipa we wanya omfanye wa hu dabi so ti ase but so odi just what ye wansa no hu ampa na apie ama obi ehu sampa isi na pomu ade na apie no na me di nipa bi hu yawo nipa bi di sikape nti no ba bi ni kwase egina ne egina sikape ba bi ni kwase egina ne egina ebi ni say sa ajako minim se ajako se ka se jimi minim se wa jimi e wiase nipa gina da adana ajako jimi ya wa jimi che wiase nipa gina da wa ajako na ote he wuti amoase kokote asua akura ase ho na wote die obedie nti se napo wonye hwe enkroma wasi napo asem waka no wa right and waka now can you imagine say so wo dwini abeka sa za jimi semui eja ko si de na pokan en futo bia ni so mami mo nkyerɛw me hyeda mi save ye oh ewia yeah me hu sa video no yeah ewia se de ho wote ho no mo a yesi so bi ejimi a mani hu so wo jimi sort yase eja kwa ye interview na nsia me ko me hu ni interview bia yeah eni yeah yeah na wakasa aduma kwa me nkoma be ye lieutenant wo ye jimifo why na ma ye nya light why na me ye nya light Kwame Nkrumah na me ye nya light so muda university e wo Ghana ha why na ma ye nya university president be na waba what me kire me say university we won e ba ye won e be esi ye obeto ye no to aso eje ko school no wan ko bi eni nti no on ni bi oye bia sa concert jimi no eno an wo de go so oye ankon kasa jimi samwe enti onim nyansa sene Ghana mpanifo ana onim nyansa se dwamama ana onim nyansa sene ye wot kokko so ana o kasa nipa bi kasa die ebedie nti papa yenka ne kranche ye mion waje ko ni wo kro ya na odi kana Japan achi
you koye na dikan Japan chi and you koye na say people Kufuado e ba so am ye hwe amawo esi de na fe de o say Kufuado na ye bia amawo eya omo ndwene ade bi asebia o kan bi adwene hu say and asem o kan no ennei no that social media da ho yeah benyan sunsaso na wo say MPP for buy o ma ye hwe amawo chairman untumi ama ye hwe amawo de ogbabi a wodu wure kohye mu nyina no obi anya hwe amawo ene de wo sa be gina ho ese be dane wa no jese na po akoma ni sika sa ni pa bi ni mu kra nti no MPP nya de so ma wi ni abane da wo na kama ka biem sa o mo say breaking the 8 no emma so papa emma so hwe ye wura ho wo ye nipa bi a mimfra no enipa wo ye bosom o te kokko so wo ye bosom ne kram asem wo ni na be ka bia da eye ho wonye nipa wo yewura wonye nipa wo ye bosom why say konfonache na on the second eni yewura but you be nipa nim o pese nipa bia hu se na pomu ade but wode ye kasa ko edi say any 20 minutes 30 minutes na poko dina platform na pona ko be kan sama na ko be kan e chance awo ko bo president bi din na bibi tia no na nsunsanso de be ba na post no ani MPP so no sase no na po e kan ye no diso mko twadwai e ko twa na ntwie e wo Kwame Nkrumah kurom ekutwa egu Kwame Nkrumah naso MPP nyasa Ghana ye bete enye MPP nko Ghana enome beto yeso na asem na po aka no asem na po aka no se ya ntwentu ho na mo enome beto yeso wana gi ebeji free fa hodie ne ye won kwaso mu no yeah enye Kwame Nkrumah dia Kwame Nkrumah ya bia be chafide so me kan se dia Kwame Nkrumah ye no president bia ni ho a obetimi aye bie president bia no was also betimi idea Kwame Nkrumah ye ni bie da kan ko na kire wonne Ghana da bia me kase se Ghana aya bosomsom man Ghana aya bosomsom man Kwame Nkrumah kan nya be Kwame Nkrumah de ba Ghana no on sa kan nya me no ana odi beje ye free enkoaso mu sa kan nya municipal parliament enam sa pipi ayo manje say fa yewura adekunko bai wotena sa akonwa so nti na niema ekoso jeje Lawrence bai wotena akonwa so na niema koso but Akufo de bai wasesa akonwa no ntira so yes nchen Akufo de betena akonwa so wasesa akonwa no ntira so yes nchen akonwa so po sa akonwa no na Kwame Nkrumah de gi Ghana free fa hodiem free kwaso mu ene sa kankan nyame no enti nipa biela abesole akasete Kwame Nkrumah no sa nipa no wo wie enye feda sani kan pipi kran ko beti wa wini aba no a enam kaseti a enome a na po de nome na beto oh yes enome ana de beto na po e de nome ana abeto oh my Ghana sesenta so wo ni se de me wani ni bia bo se na po e de nome na beto my Ghana but Jimmy fo ana asebe be kase na po ayade but na po no fa no emfiri no ya working no in spiritual na pie ni so enti you say you kan say me say Baomia o say dey ma na ba mu say wafa na po but hono mo akura no ana Baomia ba mu buye some people say omo breaking 8 ya omo pom nyi na pom free ho CCA but say ebeye din because oma aron beli na wi mama nche wade oma bibia wi ebe den se mama nche wade mama nche wade omo pese omo to wo omo a na Ghana ye nya fa hodie se de Kwame Nkrumah beje mema ye nya fa hodie no a omo nyina pom free ho se na po e de no me abetu MPP abusuam yes MPP for no bi nso na wekiti anapo baba be pa chewo me say MPP for no bi na wekiti anapo hwe amen kasa no kire wo sunsumu si ye pewo the moment na be bi wa no kasa ma bodua no wo bodua no a no tumi no asom wo dane a eye tire betimi age entimi preso entimi nso emfa the moment na o ka asem na Kwame Nkrumah ise Kwame Nkrumah samban esa pie ba o ka asem na Kwame Nkrumah samban agiko enti bibie no mo obeye be yi amafo say the way o ka asem no say mo Kwame Nkrumah no na mo the word mono so no o twini no o santini sa kasa no kan no what ya say twikasa no emu odro nyese obi ono ka twikasa no fantra o me ko school no minima de but twi de the whole school na mtopo enti kasa mo
the red mono ejina mo ne ma bebrebe ade a enye so what you say ade bi won ma nye na okokasa mo ho mo e che so don ka hu bi enti ade enye no ade enye ne totwene enti ono no de won de che so ono de ono no na pono na ye waka adidi yewura kuratem sorry to say si yewura so no wate Kwame Nkrumah so anu asole ontimi yewura ntimi nya babi nkasa ade Kwame Nkrumah ebeye no asa ebeye no ewiase no wanya ade enti die enti na so konoma na wo yewura pa me say eye na podi ya working no mtima mo mfa letara ono na ya mo pe no ana mo nim se mo le fa ono so a si ye probi a ye penipa wo ben se me pe wa me probi aye no aye la se me pe wan kasa mu ayo bibia me pe de wo ben wo enti no MPP party no omo ankasa enipa ni bi aka ho bi ana NDC party ni bi ka ho bi ana nipa bebrebe aka ho bi ana omo weke e de ati afa na poso hwera na kufu ado to da bi won mo a okasa utrase hu sa asem oka no nyansasem ono nya kufu ado no ono mpe na po but die mo kasa ono na mo pa onso so jama mo okay enti kufu ado no so ka ho bi weke no mo weke ye no onso ka ho bi opeso mo bi hu se me ka se me na menye enti die akoso na po no akoso no mesi na po eni kere Japan e di MPP be ko opposition na po ni kene Japan yes na Kennedy obesi mu sen obesi mu sei na ono kra de akonyina platform kra ekokasa kra no kra de MPP fo no me say o ma ko opposition awie kene Japan eni na po to ma ko opposition awie na o kene Japan to betima sa ko o mo ko opposition a na 2028 o betima asa ko gina so o kwa pre MPP mukana say presidential candidate I don't know winti obetimi I don't know winti na num kasa o gina platform so no work no na no say MPP lusu 2024 election so mu lusu 2022 yes and to mu lusu enti say dia fe on ko gina platform so na fe no metima wini and then on ko na say what the Ghana on say the kan Japan say obeji Ghana every den kaimie that's what Ghana free one month no o say Ghana Ghana won ko asum and o say you to ne bre Ghana for bre aban bia babia e feel you yes and say o dey need that so bre and say one o dey that so bre you to no and on say you to no support no da ko tai ba o mi achi no wala ko tai ba o mi achi enti no na che say o pese na Ghana mpanimfo no omo pomofu omo mpe Ghana omo pe omo kuo omo mpe Ghana yie je omo bedie na hia wo mo okay dabi omo nwene omo man ne ho omo nwene omo zize kala Japan say kono so ye to aba man na say no kono wo so otu betu fitrogu ye ni Ghana fo ani ke ye to aba no emma no na ko betu fitrogu me mani ya we ke to aba no man na ko betu fitrogu Ghana fo ani but say na pa be patch na na ye so chop enim na ye mfa ye wa a chop bu ho no mo a opa sa chop just wo de ko ye wura nim na ye wura agunsa ye wura to ne otu kwai en ye wura okọ UK enti obeba na consider kura betu ye wura ho ento na ha enti je na pobet ma ebiem atopa na opa no emfa he Ghana for esi anu odi nchini di mako nya sa anu nya ya no ya je ni ye pe na ponu ani MPP no o ma nya wie enti opa chokra na e ya chopa hu oh yes ewiase Kwame Nkrumah sunsun som na ye na nanu samafo sunsun nyina som na ye wura ajekum kofo kra no just when budu kra eje na kufuado we akwatete oba eje na yama MPP eje na yama Ghana den akwatete ande na no den me be eje na oba ye wa yama Ghana onkyere na eje kokura na mihuni se mihu nipa wa jimi ti se eje koda mihu nipa wa jimi ti se eje koda na ntimi ka se won ne nya adwen dan so ka se wa jimi mihu nipa wa jimi ti se eje ko ye ka jimi fo wa jimi che nipa wiase nipa nyina wo chen biri ochebiri biri oh David David ano mami kasa mcho yanka no kranche yanua dia mu bedie nti mo nwene mo man ho eja ko ka se Kwame Nkrumah nye ma oyeye ayi bi kra house abegina platform so na po be ka se Ghana abruche first na ye kasa abruche poko wo mu omo wa for they say any bien so abagana Ghana ni bi abaha ne say o toka abruche $500 na de bidru Ghana ji so ko tua be $1,000
Utim to car abrochi be say $2,000 o de bag na o be trade duty e broker no enu ya ni bie mo be fa dollar mo be fa MPP for eba mo se dwomama enye MPP for eba no me fa dollar na dollar o say na 4.2 say akose yakọ 16 ba o me say wachi dollar say dem dollar na wachi na say dem no enie odina she prison odama IGP di dollar na enie ebedu se beto aba no na dollar ko 18 ebedu se beto aba na dollar ko 18 enti say wo ya wo ti abroche na say wo say said the name si koi na so be kwa kwato be ma obusuafo kwato aba ama ba omia dia ese wala be ma obusuafo kwato aba ama ba omia dia ese wala kan Japan na ka ba ya anka dipa benya ne ho do akwato aba ama no nti won ka Japan campaign wo gina wo ye nyina no wa anya bi e be ka nti wo ye bi oye bi keke nyakomam ne kasa okasa bia wo de hwe se okasa bebuo okasa bebuo so na platform so wose MPP fo nwura film ko paper enko pa achew ni wo se amanfo buofu yes ebufo no enko mo kasa mu ka Japan no se na chita for sre omo mfa ncha no obi mfa ncha wo na me kura me ye o godfather kura me kura me dwaw na nti se wo mo anya yi enti no obi ho no wonde wa ye te se do benya bi obedi enti kan Japan obi ho no so kasa odowa o ye de ya wodo ontimi nka no crunch but me ka no crunch kire mi usi kentimi ntome obi bia ntimi ntome kan Japan odi o ye no said o man ni nua no Ralph elusu ye no sa pepepe ana MPP be lusu so no ko e walusu ana wasa kodi ni nua Ralph achi na nua Ralph nso lusu ana wasa kodi Baomi achi na Baomi asanso be lusu nti e ye 3 ebe ko 3 times sadi se ye ono akoye walusu o mani nua koye ni nua lusu wakoje na chi ni nua na lusu to ono anso sakogina Baomi achi be lusu e ye 3 yesi kwase dia nti aso mprensa nti eye no se wati ase se wankogina mu ankoye ka MPP fo no munimo hwe ana adebu ho no ma katambia ka mesre se obi ampa obi o ya spiritual mind na kan bibia nye ufre obi kura so obi mbra wo nche kura no na uto na mako baby kura na e se obusa ansa na otu anamo ni bibia na fiti ya na otu ho anamo na wako David Alankas wono wasa ni party no next 4 years and that's MPP for nyina be dwane akọ MPP for nyina be dwane akọ Alankas MPP for nyina be dwane akọ Alankas enti me fa konya we so atu MPP for atu napo omopa omunyi napo mfiri ho 2 napo asese ope nantwie eni nwai eji ni nwai bet wonte otwa na de hohoro na ho if say eye ntam kese na wabaso ya na ntam kese na wakoboso no yo tifo weni sama ye pani adi tuga what say MPP4 wani abriye pa say 1% one breaky 18 million one gina pofro just one drop on napo na koye and simply ni ejina napo an sama okoka ya okan sim etia ya nkoma akoye simply or the chop about the now so do na hu say wafon say one gini if you already pofo forever eno hu sem na ye pani adi tuga because distribution and our home so when you subscribe ya let's say over subscribe now like it na fi share video no ama ofoforo so in bi ahwe also beti actually what you find and some way na I will comment box no what you interview in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.